Kajing tiap iki kaman kalong kebadan kam hakini gisni ki bamenta kanang baan omdan bala bansyam kabu. Hakini katayo ka Meghalaya State Legal Services Authority kalayo bat ajing hika ya bongot ki officer jong katanat pulit bat kumjo iki wede ki officer sarkar jong gajela. Ya kini kejingelang ajing hika la penlong ha kasni balang jong katayo ha Meghalaya Administrative Training Institute ha Shillong. Hagani kesngi kit khot jong Meghalaya State Legal Services Authority kila ajing batai ke babnia iki officer jong tanat pulit kejela bat iki wedi ke officer halor ka hok jong ki brio ke bacakem halor kinu kijing keno percaya ki lagi dei ki berarti kena bekilale ka kam snio ne kitu ki berang susuba bekilale ka nong kam bamman kam tam ki bedai ni kilong yeng ki beduna kayo kakot kajing batai hane kalong ya ka hok jong ki kinong le kam snio ne ki besusha keno aswa bakin syakem kata kahok bakin yo ne kanong sadan banesat na kebentar jongki klem kejing siu ka Meghalaya State Legal Services Authority ka donru ya kebentar ban penlong ya ka state level training halor kaan Protection of Children from Sexual Offences Act POCSO bat kaan Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act kumta ka Meghalaya State Legal Services Authority kay rapru ikibangat aka apot la kalong hakinu kejing sya thombor kanang ban penyo yaki ya kejing bishar ke bohok